Sasiri deskos kitsin sa ito lahil chokere chakuni lesh lesh si jogeshi ilokre likashlan mugain nakoy benin naksasa lechol utseho kain nakota uliman chisali naje kain china sayub skuen litenamit kopan arine marikwan unak 35-40 kilómetros chishkatl li tenamit kopan utoharin toko chishkosbal li ratini dios y que kui boshib li jun kapali shokulon chirula nikile chiruli kutana in sábado ut nakoy benin la esha qui to qesh qospali asila la indikin hunak chikli common rejo hoka into qoqichis qospali ratini dios utsaqon qojun ángel de esperanza resten ankili pukte sibalatin unión radio. En este curso aprenderás lo que Jesús enseñó sobre las escrituras. Parri que está ulimang sa icho lahil chokere hokanak kui chiruli honara na kwancho ko arril bal chinausal listyo te siom de kanimah kwal dios chisa linaje jain chinasayub shkawal linaje jain shobek chak marekwan hunak 30 minutos malaj laje shkakal kasal shobek chak chikok baskish kakanap chak li kapele balchich utoharin kwanko chisa sa lekachol okanak kui kotsoka kui kigien di hermano Venancio Kaal hokanak nakakakwe di sail cholahil nakanumsiak kwe di sail lishol chiruli kutanain arin chisalaka kanghela ini joko anong kilarin chena sayo sail cholahil kwe chokre li manasara di jotis chapal li kaslan mugain utas la esa kwe Padni que está liman sail cholahil kwe chokere di Dios chikana kerikin chiruli kutanain sábado kajalakta shaka eskosbal li shabil esili Cristo Jesús de laktapar Padni que está liman sali kung sinakeh panak nakanaw nakto kwanji us dinakeh warpi tok makina kolak resila likol bali ut resila lakwi dilok lak oy penik Dios chikana kerikin le rami wa Abraham sa kung kutan joko chis kots alpi chikerikin leka numehik tisali kung chik alepal barkwi ng korwan chis kamalak kwi diratin hostak leka ni mahkwal Dios chikana kerikin